Mirs bestias. Woran glauben Sie? Ein Journalist con Verstand, i dabo plishibia da quels domandau mai nega in intervista scomprem. Quella domanda non spicciata a animau non dec mia alma ed ort mai che son buscibuns de risponder ai vegnius gort in Vulkan an unsere Kinder, an den Triumph der Fantasie, an die große Dichtung. Ich glaube an den Zorn des Moses, an zerbrochene Tafeln. Ich glaube, dass man mit Gott verhandeln kann, zumindest mit dem der Juden. Ich glaube an die Antike, weil sie unser Fundament ist. Ich glaube, dass die Verbannung des Lateins und des Griechischen aus den Schulen eine ernst genommene Dummheit ist. Ovid aber wird trotz Bologna und mitmachender Professoren bleiben. Iamque opus exegi quod nec Iovis ira nec ignis, habe vollbracht nun ein Werk, das nicht Jupiters Zorn, das nicht Schwert noch Feuer wird können zerstören. Quae ein ils vers finals de las metamorphoses de Ovid. El era persuadius de si obra, a sia obra era persuadida de siu creatur. Forsa, eis recordau sia vus qu'il pleit zorn, per latin e per ladin ira, compara duas gadas en quella risposta. Quae vincinciau l'antica de greta, de furia, e il triumph de la fantasia, el qual eu crai el absolutamain, buca lunch ne ven, a remarcablamein en il bia animals compigliai, en quae triumph. A schon essen us amiez el tema che doi occupanus quels dus dis. Senza la fantasia del pievel, vesai per exempel mai dau il vadida d'aur,
A Moses fos bosse vilentau si, a las tablas fos un bo venide schmardegliadas, a nos vessen in historia pli pauc. Moses ves bocca ciapau il vadì che els vevan fac, ves bo bergiau quel el fiuc, schmardegliau el, sco è stat scret vina von, tocken ca ja fac porla. Springiu la porla l'aua ad au quella da Baiber ni plitos de la gutter als fels d'Israel. Al plis grzaiva lai che ils israelits han stuiu incorporar quei vadì, quasi scha el tras maguna beglia. A tot, quai mo per quai che avevan bocca giù la pazienza da spicciar tocan chigliom che cinciava con Diu vegni giù dil culm. Ils malcartens vevan tartiau che saius alla malura a fac pressiuns in Aaron. Aaron, nu so vain boccia che schabiau con el faia nus Deus che doen io davona nus. Dil tot a fac balort. Blurt che dat in quella situazione suletta mai nel ciao ad Aaron de domandai il pievel «Cia aur?» Ed els scarpen giù cadaines e rinches e lordones e feglis e daten tot ad Aaron. Io hai traccia al fiuc, io dove in quei vadì, quai hai la giustificazione ad Aaron si per Moses. Che io proprio stavo e nus un po' autra il ciao. Perché esco Aaron a minci in sia versione privata de quei scebecchi. Il Moses che venne la seconda gaio del culm con le tablas in temeone pus pa in che tots temen a scappen ed el saveva buda co, perché el saveva bocca che la pialda sia faccia splendurava, da mai che el fova stau sci da tir, da Diu. Ossa havainos il clec, che il translatur della Vulgata ha translatau faliu in Pled ebraic, a scrive in stil da facies coronata, facies cornuta, pia in stil da faccia splenduranta, faccia cornuda. Ascia a quei Moses che ven quella gaio del cuon bo pli de se vilentà si con animals de daur, aber diventa sez una figura animalica, bo il da vos per via dils artists, che han priu serius il Pled, a fac maleits e sculpturas grandiosas cul Moses, Cornau. Translaziuns verlides ein pia zon salutaibles.
Perché senza il sbaglio della vulgata dese bo il grandios Moses da Michelangelo. Perché fa mo a scia corns è un sci genial il chiau da din dils pli grans omens che il mon ha insomma cu viu fu stau u ghiau la vetta del temps della Renaissance. Denton senza translaziuns valides venien magari animals bocca ort il text biblic, denton via art ed en nos chiaus. Chi può mai immaginare Damascus senza Paulus, a quei Paulus di un pleun, a sur quella glis ciorvantonta, ad in cavall sburflon, Surrein. Niccolò dell'Abate, in pictura della Rinascenza tardiva, ma legge in cavaglia, sci pulpiu a stagn, con una sci macchina culiez, che mincin, che vuol bocca venir con gli naus, se fa che quei cavall, che stazzi le scombes da vos, sa bocca venir ort il text. E a spectatur vegn aber sci surprius de quella corporalitat colossala attraverso il maletg, con quelle scombes da von, sco grefles, en contraciel, con quels calzès cavalls a piarse el vit, che l'amblida text tot creia Niccolò dell'Abate, en staglia la sonja schertira. Perché Leo è negliù la cioncia da din cavall. Caravaggio per incontri in auter pictur, ma legge in cavall che stat mal che le si malegge. Per quel che il cavall para da schminà, che ha mai dauel. Per essere reclis, sto nus menzionar che il cavall è d'Anton tutina il text. Il capitolo entscheiva um nada mein tirlutere schia. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Vulpius et Dorta, translation, Saulo, sburflant or amo im natches, massacres contra ils culers del Segner. Ed era Luzi Gabriel, translation, Saul sburflava or schmanatches e morderies. Quei schnauben tier Luther, a quei sburflat tier nus, associescha immediat cavall. E per quei che nus legin minche text che nus volin, ed ils artists sowieso, a quei cavall bestial nascius. Insomma, che fosse nus senza il cavall, o alti tots de nus en amaturs de cavalls avan, ni con de lecce cavalls in quels, minche mai un pau autur, tots con in che fase della vita che nus eren gest. Scodec, che fossero senza il cavallo. O altri tots de nus en amaturs de cavalls avanni e ni con de lecce cavalls in quels. In che mai ampa o autur, tots con in che fase della vita che nus gest s'accattavan. E o petrarcia li negavi il bestial cavalot da len,
sil qual che bain mincina cavalcaus de pign. Che quei cavall viva ai pigliafon clar. Ils cresci ston pus per imprender quei. Su andapon els denton buca pligliafon en siu mun. Una de mias poesies preferides de Luisa Famos è quella del Cavallin de Lain. Piccen cevalgiaint, quai non è in prais da tai, cel vive il Cavallin de Lain. Sun Surrein fa spizzalaida e vas de lunch girant tras prad in flur, sur munts e valls e tras il mont de ties parables. Est unde spera e nu pos più ziauer. Dormint, con ties massellas e mocotschnas del lieu del di, col cevalgin spetton de spera. Dim pitchen cevalgiaint, erin tes sömmi, cevalges tu vers il sulai de la daman? La poesia dedicata al Pin Florio Marchet sto finì con una anzena de domanda. Perché, sin quei cavalli sono us grons mai cavalcar pli, adesso visai visi la risposta di Iafon. D'anton leds dorma. D'anton era nus cresci se va in busta senza cavall da len. Nos vigins cudeschs nomnen quel Steckenpferd. Colla bestia, ein fenomen relativament nie per la cultura romanscha, e per quei data buca in ies lungatg romansch in Pled per quella activitat dils cresci. Scacciai paradina ort il paradis di Iafon vain specialmein nus omens zimbriau nos cavals da len per nus. Tris tram scendi, il codice raquints de Marottes. Il cavall len gioca in quel codice de Lorenz Stern in una rolla centrale, a per quai vegn era da dauleu in a definizione. Io leggo quella è la translazione tedesca, bu per quai che io dubitesce de vies angles, ma bain per quai che mia pronuncia inglese è miserabile. Gibt sich ein Mann dem Walten einer beherrschenden Leidenschaft preis? Oder anders gesagt, führt ihn sein Steckenpferd über Stock und Block, dann adieu kühle Vernunft und brave Besonnenheit. Vos vais fac en che ho schon cercato il hobby, che bei mencin de nus hain. Il pleit hobby ven di inglese hobby horse. Ils inglesi dian denton il biamo hobby. Quei hobby era eigentlich nomain in cavall pin de ver, in pony, denton medema mein in termagl. En zur selva era in hobby dil temps de miutata in cavall in desco quel de Don Quixote. Forza buca, gesci, mager, scolets. Magari numnavan in sensor selva quels cavals pauc elegants denton cun flots caracters era hocs. Per la generazione de mio pancietta d'amblidai il hobby sco cavall e la montata da hobby
sco occupazione al temps liber ha anciert a predominar. Os sagt tot ne wenn der Hobby cuisinier, toc ein Hobby taucher, je schizon vinar se gervose date da quels che fan sco hobby. Coi venno magari e ola suenter. Immanuel Kant declara ja melisiacen navontoch bellezia que fenomen en sia didaktika anthropologica. Die gelindeste unter allen Abschweifungen über die Grenzlinie des gesunden Verstandes ist das Steckenpferd. Eine Liebhaberei. Für alte, sich in Ruhe setzende und bemittelte Leute ist diese, gleichsam in die sorglose Kindheit sich wieder zurückziehende Gemütslage, nicht allein als eine die Lebenskraft immer rege erhaltende Agitation der Gesundheit zuträglich, sondern auch liebenswürdig, dabei aber auch belachenswert, so dass der Belachte gutmütig mitlachen kann. Aber auch bei Jüngeren und Beschäftigten dient diese Reiterei zur Erholung. Und Klüglinge, die so kleine unschuldige Torheiten mit pedantischem Ernst rügen, verdienen Sterns Zurechtweisung. Lass doch einen jeden auf seinem Steckenpferde die Straßen der Stadt auf und nieder reiten, wenn er dich nur nicht nötigt, hinten aufzusitzen. Il pli ideale se capisce schins vende combinar cavaglia hobby. Aber els Bers Grischun san sco hobby la caccia stal del cavall. San paccian pia della ciarva, del camoccia, del capricorn, a savilan plia sesor di luf, di juors. Ma io les boi ennos silnes pli importantes bestias Grischunes. Ossa che ho raquintau dil vadide d'aur, din Moses con corns, din cavall de Saul, che ha forza gnang dau, ad ils cavals len de pops e cresci. Les io tutina un vegni per via d'ina simpatica fin tirin animal con carne seun. In parents del cavall de ver. Num nada mein, Eliasen.
La cavalcada la più spettacolare dall'antica è senza dubbio Bocca, Alexander, in quella bestia di incavaglia miezzo il battiboglio dalla battaglia, no che sta da faccia in faccia vis-à-vis ad Arreios, il renomato mosaico di Pompei, con la volontà di fare da mazzare il re della Persia. Ma la cavalcada la più spettacolare dels davos 2011 a Jesus sin in bucada Asen che entra in Gerusalem. Es schon irritant dil verb an neukins cavalcesche sin in Asen, ana meinst du es ins Asina sin in Asen? Che ein rech sin in Asen, je schizon sin in Asna, bocca meins irritant, je subversiv. Dall'altra parte aber tutina intima familiar. Il prensi della pace sin in animal pagaivel, che è consequent e rivoluzionare nina. E le storie del cristianesimo aiasano ad una presenza che va più importante. Dalla nascenza del bambino è il perdecchia. La figlia e l'Egitto funzionano con Asen, ed els 10 comandaments vengono menzionati entre donna, sclava, biest, sco proprietà e che si deve gereggiare il asen del prossimo. Ad ina può poi compare gli asen e la scrittura sonches, che è la tuttavia una buona reputazione impeccabile, sco il ciot, e vale per libidinos. Al temps medieval veniva un festival messes d'asen. No che il plevon cavalcava in baseglia, sin in asen, acclamava in alternanza con una spada I-A. Ins cantava la himna di asen, orientis partibus adventavit asinus pulcher et fortissimus. Gli asen veniva più veneraus, cobials et son ferms, malgrado sia reputazione dubbiosa. Ils cristians fuvan un po' il dilemma da dina vart gli animali erotic dall'antica pagana, dall'altra vart gli animali soffrenti, fecli giaus con la vetta del spindrader.
Biars omens de nom a poman viu a las orellas lungas de dasens tocan tir liaurs in segn de pinch energia spirtala. Theodor Lessing sottomet al cunegl per via de sias orellas lungas ja citeschel blumige Doofheit. E Nietzsche, che metteva paisa specialas in sias orellas pinches, nominava s'assetz il contrasen. In clar segn che quels filosofs han mai da fa con asens concrets, non dic con orellas lungas. Le speras stues ins entscheiver la laudatio de quels con orellas lungas gest tir lur orellas, den ton co fa quai. Surtot beten je orellas asen nus traso ort il concept, per quei che ellas ein frappantamain asimmetricas. Shin asen metu irgi in orellia singula, ina anavon, ina anavos, ni cupecchia ina en si, ad ina in giù, se l'orellia drecchia sappia bucchia che la seneastra fa, lo vengono ils amici della harmonia fier sort il concept. Simmetria vale per B, asimmetria è il meglio caso per curios. Vi tir vens con us vain schon viu la lunghezia, perché sco tutti ils organs che in seco bu normals, perché chiamo vid il culiet stendiu de Paul Luziet, il Julen Spiegel sur Silvan. Sco tutti ils organs che in seco bu normals, ai l'orella lunga, also plitos venida contemplada con suspect che con bain vulientscha, ad ascia ein durant centenes les capuches de nars equipades con orellas d'asen. Sai scoi vegli. Orellas d'asen eine minche cas in a miracla. Ella san semana a girà, con tongen in immens radius, a san erotà, mo in a singula. Con sias orellas lungas fastisesce gli asen buca mo amics ed inimics en sia viginanza, el tradescia era con ellas sia luna a sia disposizione. El sa appender le orellas, ni sa giugar ellas, stender ellas ni derger in a singula. Ellas han se da propeller, se mecanic tacca vida d'ellas. Senza dubi, ha minche orellia di asen in acna veta e sa prender a di cugliasen, sgulà cugliasen, minche momento del plaz. Cre egli asen che sgola, egli asino volante, monta, sha da cre. Ad a cobo sgulà, con in de quals asen sinagada els ciels, an steil de saltaina veto, el desirt, an turn, quei va di sterig de daur.